Yung makila, sunguni kalay nami. O titubato nami sa luhut na. Lamu pamuron nami. Ison rohami akaulaw muna siyan juju muna. As nirohat taditikyon. Ima na iba sa hutuan. Ima dadanak. Ya muna manang nabuhok po nami. Alani tamado ita manduk mulihat itu katay. Alani dengan di sana. Bulo sehat satu sadarion. Ison inang rohami. Upong na. Ima namalian deke. Deke simulurur. Asang giat mau mututura budur lamang ulahon ulang muna si Ganupari tarlububi na lao katuritreon papunami onda mangday nangda si sino mapina muna gabi na niula jupa man jalan sedabok maniludam sa pinatik ko mahujur tutungan ni tabian si ami malaka hela totoy nangda guru tarlububi papunami sa ito si mamuda botak parsaulian maju Jadi melatih coba satu hata, melatih hadi hata dalam melatih kita salubna. Itu lay itu kamu bere. Kalau hamid itu non punya muna. Muan dikisurudur. Tak dolok maham makar turuan. Saroh hamaham. Tak tudolok tak turuan. Saroh hamaham di rumah tangga. Datang apa rorot bere namion. Itu nasroha nami, nasroha hata. Kita tambah malita tutu dak dana. Tambah matutu keturunan dia mula semaruhamu bere lai langsung ko itu ini di bere nami menjang umur muna sehat tamu anak songoni hami nami song hatanya tua nama dok sanggarnya por tuluang setua sindur mana pinang muna jaga gabe makana diula nanti kamu mau tutup bintapian mana tu dia pehong malakas tong ma apa parsaulian ma tu mabutin horas ma Contoh kau perlu tahen dok sudah nah tu kau perlu kan itu kan kamu itu mana herba kamu asa herba ka Ima. pasu Iti o majuto bako na tana. Iro kan namu kan? Iro de. Bay mapung, pung naburo ko na hadot tong. Kana Bay ma. Iro. tong perjolo matutuhi jam dok mulia ate tu hatta alarian tutuhi tahai pasan pada tuksion diar nauli diar na dengganon. Matutu narojo muna tu hami. Hamuna itu edah imasian marga sinaga. Dijuju munai las doha nami dan hutu berhami dok. Jadi son adong tutu ulos naganjang di bahak rambu. Alai las nirha nami dok las rohata. Di batu pahamuna songonon las rohami. Ambai nulos tu pahupunami. Angge matutu song ganjang ni sama ganjang ni umur ni pahuputton. Donga sare matuata. Laksongan ni umakna dok bapakna. Sapolo upung nari dahawari na torang. Donga sari matuan umak madok bapak korak sungoni hami akau pungunak sude akka pamilna barsolok di roh ada pungda. Jelas marhamu da pungda panjang mau umur siap sehat tok. Nang benang mumbe. Oh, pek mas spot na jo. Oh, ima tutupong da. Las marwap tu dia roro namion. Esok kami tulang mo, pung mo, naksisope, di banay nang disoma pung salu na da. Uloson ulan sebagai simbol do pungon, ang badamang ulosi parbadanam mo do, ang batundin tuata do. Seganjang matutumur mo pung da, tujuluan yon. Yang giyak mado nga sarima tuan ibaba, do duma, song ni nangopung na. Giyak matutu, akajulma situro mau sogot. Jolo ni masyarakat terlumobi mayopong di jolo ni Tuhan. So nga itu tua mandokon bagot nomor hal toma nyagatan di robean. Oras mamu di nalaw manjal horor nami. So ganda na mamu di na mangalian. Gendong aja ya pung ya. Jelek-jelek. Apa lebih banyak tapi dah. Iban dapat dipertunjuk. Perjol itu apa perjol itu. Baik nang. Ayo, apa lah mati. Otit pada pung Pirma mati. pung poki. Halu-halu mapasalongan. Pirma ton di muna si luju-luju mau dia kapangomuan. Oras. Koto Dah, bertanding. Anda berudang, tunggu anakmu, tunggu tundim dok badamu mabur monda. Ate, soalnya mama kelada, tunggu pada muna mandu tundim muna tundim mondo, sari matua muna. Oras.
Ba, anak naron, puri para kono, makanya sa dong yang buru. Nah, jadi po doro ato tuhan eh. Angiro kan? Ay basa si buru. Ah, berarti. Oh, angiro kan? Jarang ito. Jarang. Ba, Yang satu lang. Bye. Menang dah. Memang dah. Boleh. Memang. Oh, pemanasan. Jadi mulai hati mereka hata, mulai hati mereka sanggup nak puji Tuhan. Jari nanti orang ini kata tutu, das roh hata kita sanggup nak. Itikyo tutu raja nami udah nami mereka si barang. Jelas roh hata. Ima dinetapa bilang-bilang di hita mereka si barang mereka si nara. Alani itikyo raja nami. Aron ipatu pahami soal si pangano. Itikyo Tuhamuna. Dalam nami mon mangidu tangiang dalam teman mangidu kami kutu hatta anggir nyam tujuan nyari ipas masa luhupna terdumui pahopumuna pahoputa martogi anak martogi guru tujuan nyari asirohane Tuhan. Jadi sono peraja nami nebo terpato pahami sono sifangan nabui pasatam Tuhamuna sorhatan itu metutu siron nami titi berarti mau pagola pangarap. Otik so sadia per raja na mina bui tarpas hatam di tikto. Saya tu hatta leba tama na mang ko pas na. Madu tu. Pasal. Guru, alam guru patu paham nak kini pasal tadi mah guru pas itu ami, lihat mah. Itu lah. Salhutna jalo hamuma bisuk siang debata alana siang debata bota jalo on sa basa-basa na dinggano tunga-tunga keluarga jalo hamuma bisuk laho marmulu-muluhon ima tulang naputo namion asagabi anak hasia hadua anak sitiruon anak sibarubagaw anak siroi koda dengan dua terlebur kita hes marhabiaran kolom kami Tuhan anak Miroha ada saya cincin magurang masih cak ang coba dia Miro bere tulangmu mah habi nama kamar lain yang itu langsung di sini karena mereka sudah satu bulan itu karena lenggan karena lemak nangitong sehat pero kita mula kami non mak sampai pada penduduk tong masih menggoman Iya, betul. Mulia ate matadok ko tutuhani dito ho tutuhani itu napatupaho sa luhuk na akan nariko dikita mul mga lualo sa tutuhani. Kalau maaman dokot do buruku do hilakpo. Biso namang do buru gumas do hilakpo. Langsung na ray betik yang padua-dua. Yang dia mana terpodem si balong muna lau mamudok sa muna. Kum bitik do diho tarong mo binang. Taho ngabe dong anakmu. Nah, jadi nang boy be podong sendiri be sibot mo. Bisa mengalami nasungan dia sebagai kita sebagai ini. Denang dah ikon semua doh. Lau ma pature pahukon. Jadi dengan cari matua mai. Dia panjang mamurmu, dia mau mangulu. Dilihat tua ma kesehatan doh. Doh songani pahukku panjang umur.
Sehat mak daw maparmarasa ni mak. Jadi di son sudah waktu perjodoh jamu leh itu rumah po kulita oma udah si resmi roai jadi orang di bawah puton sebagai umur muna leh berarti itu jadi lektur kesehatan padahal kepermaraan persahi don masih buang buat yang dia manianon popon sebuah buat nauli nading dan dihita kalau mau dia muna kalau nabi buat nabi maka kalau ada sinaga. Iko paturuan na muna may tuhami asa jadi maon popon jolma na riso unang jolma naso nani Panginoon Hatta ikon songon nani Panginoon Hatta Kasih matuturuan ni Tuhan sa hatod masalubna akal silas ni roha itu ang atay ta salubna isa po ma aka nauli na rin kan tarlumuwi ma itu ang rumah tangga ni anak namin paroman namin ima rin at bilang-bilang di paso-paso Tuhan seorang saya dan anak bawa itu ang keluarga besar kita keluarga Sibarani dan keluarga Sinaga. Di hamu amang inang dong sa utanami ulan hata maulari malabuy basa ro nami Tuhan siyanggi ma kita betua di hamu rezeki selam tabaringan hamu nomor dong sa utaro ang ginamyon sa keluarga maulari mari hamu amang do inang dong sa utani ang ginamyon butima na berdua kon tu pula-pula nami amang Sibarani do rombongan na tutong maulari tapasa tutuhan saat Tuhan sehat amang dibabasan nariyon Gitar tuh kamu seningan namu nanopo pagas yang ginamyon no kumisicok terdoang nas miro kamay di basorang ni bawa puta si ucok kasi maruhan itu nakingnya basa tamuna tu bawa punami tu bawa puta si ucokon ru ni ada siapa takon isudera pinasa manay amang do taminang pahitiat do inggal mangulo si Tuhan itu nababay pir tabi ni bawa puta itu Tuhan itu Diara ni holong na niya mga doon tamoy na. Mula ti gudang pasaro nami Tuhan. Itong sa mga diyabe natarpatu para nami penyambutan nami Tuhan. Narbuha bayero maham nangaranitius nami amang doon tamoy na. Kita na marbula-buru at dia adong kana kurang pas di babayan nami di hamu. Kami berkali ko muna sinaga babadjolo kami mangiduma. Jadi mulai dia kapoda dia katangiang napi nasat kamu tu pumuna terlumu di keluarga nami ibu kamu tangai mumuna nyon masih cok sigilen asa ibu kamu bagas tangai mumuna len aseaton di perpumuata dia pada tikio di las dirohatta nasolang may pahuputa di basa-basa Tuhan di helamuna sumuni nang di parlemen nami sa dadak bawah las rohatta sa duhutna di haroroni basa-basa di Tuhan na balgon sumuni di basa tamudo dek kinamok dek kinalas lasma tuturohani anak nami sumuni nang parlemen nami di nama jakon akasilas roha dia palatikon marhitihon may di pahuputa nang paropa si gajang rag gajang matutu umur ni pahuputay nang le payutiutot ta dua ka arining mangliwot dungat ta maon sormatua asa buhi hita marlas ni roha di nama hula-hula bulu dua ka arining roh Oke, beda sedikit. palaka mo Oh, boleh nak. Ya, Dede. Belum pergi, belum mamanya. Mau punggungnya, ini kalau saya yang jumur kain, tuh, jumur kain.
Adik masukkan kan adik. Banyak kali gaya. Iya kan. Ganti ya Bu. Baju adik. Oh iya. Sekarang kasih curah. Tengok cangkir.